August ni som le pakhat ania voin khan longlai DC office adu apiang ten EVM hanga vote an thlak chin na tur EVM demonstration center chu longlai DC district election officer ni bok pu hl ming thangan a hong online khom EVM nodal officer pu Samuel Lalmal Somasailo SDC longlai kai ruaya district election officer pu hl ming thanga chuan in thlan na fel file dik awm theinan official tem halak na atok zolo ti soin political party le mipui lam troi om na le tho puina angena vote thlak na man ruwa hriat chian chu vote thlak tur te tan thil poimo takani ati India ramin EVM manga in thlan na akal pui thin chu khovel ramdang pon an zir chiang na sa EVM manga in thlan na fel fai dikle rangjok nei ani thin chu azang khai thlakin vote thlak tu ten diktaka vote an thlak theinan vote thlak na man ruwa man dan le lo chul nel masak chu apoimo a abikin thalai vote nei thar ten ngai poimo se adu tho soi longlai DC chuan Mizorama kum sang hi le Pathum Khan MLA in thlanna EVM mantranani atia India rampuma soisel tu lamten EVM chu soinom tum vioma se Election Commission of India in soinom tu ten EVM rin tlak lo na an hriate soitura hun abuat soi thena tuma an ko hun diktaka kal an lom lova EVM chu arin tlaka India ram chu EVM manga in thlanna akal pui thena po a in chuang hle ni ati pu deni lal chuan oma election officer chuan EVM demonstration center dang sangaw chongte le bungtlang sauta te hon thuai tumani ati a heng center te hian ata tolin school le polho angte pon vote thlak na man ruwa an bel chian theinan ruwa man na siam chho tum ani thu asoya EVM demonstration center chu adu apiang tan office hun chungin vote thlak chin nan man thei reng ani ati sector officer then khaten an bial chunga polling station ate EVM man dan hi mipui an zir tir to a khom danin ji omlam apan chho huna chhunjom le tura ruwa man ani thu election officer chuan a soibok